ke air terjun adalah melewati perjalanan selama 1,5 jam dengan jalur yang cukup ekstrim. Kita melewati aliran sungai. Dan mari kita tunggu berikutnya. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things that can't just walk away. Let's stay down by the water, but you come and go home. I'll wait for you, babe, so let's say goodbye. I just don't wanna care. Can you be here not good? Oh, I'll be okay until I can move on. Setelah ini kita akan bikin kopi dan akan bersantai dulu di air terjunnya. Next, dapat baju, dapat tanah.